Joto bru resettlement fainai takuk tem khurang ni bangye keha saklaimung gonda tisa subdivision di ungye. O Januari tal 24 tarik ni simi Januari 31 tarik 2024 jora phong 7ta ni simi sarik 5ta jora bru resettlement ultasora camp tre jagabandhu para camp o kheyak nai adar katal buyak nai adar enrollment kheyak nai abni bangye adar kruirao jetui pho adar khefai di hiye kabohor jawo kabognai gonda tisa subdivision gondasora bru resettlement ultasora camp tre jagabandhu camp ni takukte khurani bangi keha saklaimung Januari tal 24 tarik ni simi Januari 31 tarik 2024 jora phung 7ta ni simi sarik 5ta jora adar katal kheyak nai aboni bangye je adar kruirao adar khefai thong hnoi kabohor jawo kabohor nai gonda tisa subdivision ni ye